ngabuya ngamina ngiyathandaza mina hayi khulumana nje plan lapha abantu bazodidisa imali yami la mana ngiba-treat lapha vele imali yami sishoda la mana kufanele u-JJ sengishayela i-contact la JJ afika lapha nduni yami fika lapha kulabantu laba vele imali yokushonisa ngapha ngabantu vele abavalithi imali yangikhona vele angiyiboni ukuthi yangikwani. Wasuku lalwana usihle udla kakhulu these days hayi imali yayisakwani khonapha buya ngapha ukushayela relax ngizabe ngikupheya 10 nje kungathayi isipani ngikupheya $10 ngafika khapha ebhesini lami into elazi ibhesi lami ashi poza kwabadala abantu poza abantu babhayizi thina poza la mfuna sishaye ijobu lapha ibani thina yazi kuba abantu bake bezoshonisa imali yakhona ngibona lapha siyanika kuthina uyoseba babikhuza phela vele ikama uyesaba ngama-easy lapho hayi seyichaya so idiri lapha yini ungashaya i-first stop bonke yasipana kahlani hayi siyashaya i-first stop mana ukuthi siyasenza iminyaka yezingathi yakubuya kumcathamele khonapho vele uthatha imali uhamba uyezoletha lapha mina yakunika 10 akukamule 10 siyabona na ngizakufakela please code ungasekhona hamba sipoza wavulisa isipani la mzazo ubuya athi njani subuye ngesipani akwamdala ngibe lesikhalazo uzotshonisa hayi amithi ngizotshonisa ilanga nje umuntu yabo manje namhlanje na cash to cash nge eco cash yachaya yini eco cash ayifoni hayi fayivela ku-170 khona pha 170 kodwa kwasithe ubhadale sokuyi-180 ento yakwazi dala yi-180 and nami kwenza ukuthi imbe le-profit yabo mangishayele very fast i-contact hayi zonke siyasengohlukile sendayo sibone nasesengeni danko mdala danko danko sure uhambe mdala uhambe kahle mdala yabona hamba mdala JJ sesiqala kamanje sesibahlaba kadezi ungakhulumi ukuthi ukhohlwa umpapa wakho ongadubuliyo lo ngifuna umuntu mina ngifuna imali gijima mdala ngoba mina into angazi kahle vele ngabaleke kami mina phangisa yonke uwest isikhathi umbayile umsindo okay hayi bye bye ufana manje lapho ichaya ngala sinantiyana uJJ into yana ithathe ngoba ifuna soyami danko soyipini danko ifoni lana yikamama lana ayi namhlanje ndliwe shame hayi mana iripoti emapholiseni sithe imfoni entsha hayi madala isipani sesihambile isipani so lapho besikhulumile mina ngithe kuthiwa nge-3 ngithe ngina lapha so ifoni leyile phini hayi laphini manje le singeyami ngefoni kodwa nje besikhulumile ithe nani hayi kuphathiwe ni 5 yakufika 5 iranjani hayi madala ufuna i-10 ifoni yakho ikhohlela ndiyidala hayi khona ngifakile hayi bye mdala manje mina sengidiri vele sisamsa nges-25 indoda
wena awumuntu usebenzile lapha kuthayekile ijob ufake izithutha ungavuma ukunike $10 umalini engaka ndoda manje sengiyabangena usukule ibhebhile liyana ngeke numbuke mani but ifoni lesingakukhokhisa nangizosendela imali leki athi manje ngiyayinika abantu ifoni hayi ifoni inamadiri esi-S25 mani unjani mfana wami akanifonde uthethe ngabhoza mfana wami ijezi le ijezi iquality wena unika ifoni mina unika ijezi bamba ijezi le hayi ijezi ngiyathatha ndisicathulo ndithi adidasi haya wena mbethengisa umasaluthi befoni bye vele sesiyi-tracking location ilabala vele gwava laphana vele kuseduze abantu babo bathenga ifoni la liyatshengisa muti le mfana mihle ifoni yakho le foni leyo ithetha ngaphi le lengiyithengile le ndoda le foni le phela ngeyami